athi awakunamkhariba kunakinga sizakubona ngawo nje manje ukuthi sekufanele kuyiwe enkosini kuyiwe kuphi ebantwini abathile nomsakwenziweni nasizela umnyanya Kosani wenzele kuphi mina ngenzele mina isikhethela urume one hlale ngapho sonke nabayini mara ngenzele ngoba indawo le imaroom ngenzele kubani wathi ningangeni ngapha wathi ningangeni inkulumo yokwenza njalo ikhulithe kubani owathi ningangeni ngapha inkulumo nasi mama yakababa umlayezo kanikeze ngubaba wakho Masombo uyazi utheni uMasombo uthize okay uyazi uba uMasembuka uthizeni baba wakhuluma nabo dadewabo uyazi kufana nami noma ngilasibona ngisekhaya ukuthi ngiyenze yonke into ekhaya ngikhuluma nabo dadewethu uthi hayi man bodadewethu ngifuna ukwenza ama room njengoba akhulume nabo bathi before wathi ngibawa ukuzokwenza ama room ekhaya bavumelana naye uyezwisisa bamvuma bathi no akunakinga nangabe wathi ngoba ngibereka kuphi mara la ekhaya ngizokwenza ama room nginathi kube nabantu abananda bagada la ekhaya azange bona nakhe ngikhumbula kuhle nangabe ubhutabo bekasaphila bebangayitholi access kuya ngendlela njengoba bathi bavalelwe access na ngoba bayalila bathi ever since ubhuti wabo washona abasasinelikhaya wena uvale yonke uhlala nabantwana bakho kuphela abangasibantwana bakaMasombuka and manje sowuthethe umuzi wekhabo sele ukunge wakho into enyenzisa ubuhlungu nje godi esuyasengithe ukuthi indaba le seyisecourt and begodi iestate yonke ingaphakathi kwani kwecourt mayento engicaka ku title deed seychangile seyibiza Mkwena and ngapha kusika Mkwena ilenza isibongo sakho ileyo ukuthola nakho ukuthi ichange njani title deed nangabe into isesesemalo yini iaccess ubani ukuchangelile Mr mina ngicela ukungayiphenduli leyo ndaba leyo until icase le iphela emalawyereni mina nathi ngibuza into esimple ukuthi balelwe ngubani ngoba mina ngihlala la solo ngihlala la nomna kwakho ngicela uphendule le macans before ngena yona le ngibuza leyo sizayibona elento zami sizayibona high court mkharibo sizayibona high court ukuthi yenzani mina nithi ngifuna ukuzokwenza imbereko ngithi ubani onale imbereko kuphela bafuna ikhabo ukulenzani ikhabo bafuna ikhabo ukuthi abazukula abantwana babo bazi ukuthi siyakwagogo nabathi kwagogo bathola ukugijima njengabantwana bakho bagijima into le ithoma nje sekule lubaba imbereko le azange ibe khona ngoba thina sihleli la Masombo ungibeke la ene sihlezi la ngibeke la asiyazi uthenga mama Masombo Mamkwena basayini bashekile ngingumama Masombuka ngangivunula inthimba zalaba banangabe isikhethu yasazi ngingumama Masombuka yeah right umama Masombuka lo sengibuza nini ungene njani yebo kiwabuza la sikhona ungene njani njengoba ngathi anazi ukuthi kufike njani kuthela hlalena ukuze sibe la namuhla ungene njani mama lo wasitshela wathi Mkharibo wathi ngifake madoda kwaMasombuka khani nginamanga untshele njalo khani nginamanga Mkharibo babuza nina babuzi ngiyakutshela ngokuthoma sikuthenga wachange izinto nje wathi mina ngifake madoda kwaMasombuka ukuthi ngimaphi kengasitshela sekulele umnawe jam khona engakuthola unitshela sekulele umfowabo yebo before kulala umfowabo beyangahlala bekavakathela umnakwethu ngoba njengomntana mara Mkharibo ubabereka njani ebusuku suka man no mana silungeni ugogo phela uyaphiphithlela okay lana ukuze kungene ungakagugu bekuhlala mina bekuhlala wena bekuhlala mina ngihlala nabantu baba so ukuchifta kwami la uba wathi ngiba ukuthi ubuyele ekhaya ngisese busy nendlu ngehembo nangiyikheda at least sizachift amnazange buse in details ngithole emuva ukuthi ngizileka isejardini eliwani nalapha nje enomunye so ukuphuma kwami kunjani yabona badedelela ngakhulumi next
udedela uthi ngoba nje uthi behlala yena unomsa wena Behlala yena la. let's shift kancane athi ngiba ukuthi kosidedele kancane sisesebhizi ukusho ubaba khambe nabantwana bakho nibuyele ekwahasi ekhaya umama la kunomama mkhona bese yena uza ngapha ngoba banemthwalo ene basukile elist babhizi bayakha eHembo mina wangitshela njalo into ayikhuluma then ukuya phambili ukuthi kwenzakalani I won't fakaza kwahlala ku-empty solo wathi nasizokuphahla kade siza kuye la yena uthola uba permanent nje umnakwethu selalela yena sakho 2021 soloko nipile endlela bona bebane 6 years bathathile bebanganasikhathi ukerekoke kujamele ubani umasombuka uyangibuza ukuthi ugufeni mna kwethu kade beza ngokuvakatsha okay so gogo akhe ngiyeza gogo 2016 umzilo ngwanini umzilo kade ukhona umzilo kade usesebhizi okay abona umsaba bahlala khona mara okay nangumama ufuna ukukhuluma nawe ngathi ngifuna uhlale phasi Hayi man ngidiliwe mina kuhlala ekhaya namanga mkhari. ngifuna uhlale phasi Mkhari bukini ngitshele namhlanje yini into enifuna? mlalele Muzokhamba ukuthi wenzeni? hayi mcela umlalele ngitshele inumuzekhaya umuzekhaya ukuphi Mara ngidiniwe as from 2021 ngikhuluma into eyi-1 2021 ngikhuluma into eyi-1 2021 ngikhuluma into uthize ufuna ukukhuluma nje uyamtshela abakuzwa abantu khuluma iyobe ngimtshela la ngitshela ukhuluma right nathi ngathi ngizokwenza umbereko ne ngathi senzela umbereko kabuhlungu ngapha ene khona nje umbereko awutshoko loyo ngomukhazi uLindebele ne fane ubaba nagula kwalalini narheni ne ubaba uyalomele siyomthatha simlethe ekhaya ngathi lokhu sigidlagidla siyabawa ubaba mele simlethe ekhaya namlotyolwa kokwalotyolwa kubaba mina mele kuzokuhlatshwa ubaba simlethile emzinani nasekukwamkwena nje ke sithini baba ngezeza ukwamkwena sithini naso sithini nithini bomma ubaba uthi ngisana kwami akusesekukwababa la iyabetha ngoba isibongo lesisakamkwena still akusiso sakhe Isibongo sakaMkwena, akusiso sakhe yamanga. isibongo sekhaya wakhe lapho ngathi khona bashona kunalibheka so tshintshile kwamasombuka akusiso kwamasombu sekukwamkwena bheke sinayo sitshentsha sona so my lawyer ngifuna ukuthola ukhambelo bani neloya njengoba nithi indaba lesi isejama kancane gogo ngisho ngiphile gogo ngiphile ichance ukhulumile mara so ukhuluma okhunye engakwazi lalela mina into ngifuna ukuthi si understand ngicaba JC isibongo lesithi Mgwena ebegodla nithi kwaMasembuka ngisho kwaMasembuka njengoba kukwamasembuka sekhenu lana belethelwa khona sibeleke sichadelela ngichadelela zobakhulela lapha nabo khulelela nakho kokhunye ngizwe ikhulumisa gogo mara ilake gogo ngithi sengathi kunobukhosi nithi ngizamile ukuthi ikhulunywe indaba lebukhosini solo kanhlali phasi nobukhosi sofuna ukukhosi sofuna ukukhosi okukhulu nabo ukudlula lokho sizobuya nabo ngifuna ukuthola begodwa ukuthi ochange indlo uyichange ngamaphi amandla mhlambe ngoba ngicabanga ukuthi nangabe into le iku estate account ngicabanga ukuthi masters they must know the place and then ngicabanga ukuthi ngizokwenza konke lokho and then begodi ngibuze ukuthi into nayisele mhlambe kunekoloyi esele ibhaliswe ngaphasi kwegama lika baba ngitsho nangabe indlo lebhaliswe ngegama ingaphasi kwegama lika baba ku estate ya state avele ukuthi mina into yonke yakababa iproperty yonke ibangaphasi kobaba so ngizokubuza kini ukuthi beni aware ukuthi indlo yekhenu bengaphasi kobabenu na I mean ngaphasi kweBritain bebiza yena yebo thina besazi bese aweng beni aware uma kadathe ambhalisile ngekosini kuthi nawubhalise isikokoro uyabhalisa nawunomntwana omsana uyabhalisa ukuthi nangikhambileko ngubani ozokuhlogomela umsana mina kwethu kade ahlogomela ilikhethu nomenza amaroom la atshela bosesa babawo bathi anginakinga uyazi ukuthi ngikwenze ejardena wethu Chata le yathengwa ngo-1974 ubhuti unelungelo lokuthi angenza noma yini mara uyazi ukuthi okusala kusekhaya umzakhe unawe kwahasi uyabona
njengoba nje indawo le yakhe amaroom lesikhathi nibhuruza umuzi awungeni wena lapho awuphi lesikhathi nibhuruza umuzi wekhenu lesikhathi nibhuruza umuzi wekhenu lesikhathi nibhuruza umuzi wekhenu niwuthengisela ubaba lo ongapha kune-proof yokuthi ubaba usithenge kabutsha istandi lesi ngapha wazokwakha amaroom la ngoba nina nabhuruza nina ubaba wathatha ungakagogo wayokuwakhela ugogo ngale ayikho na yazi kwabanjani hayi ilinda yakhona engaphandle leyo ikuna kubebe uma kwazakala ukuthi iinlukazi ziyangenelwa ngizobona ngithini and kwakho into enkulu yehlabathi laba bavelele lo wabelethelwa la lo umntazana omkhulu first born akabhutamle first born bonke abantwana abayi-4 babelethelwe umhalo wakotiza unina lakalo une-marriage certificate jama ngikutshele so wona ngifuna ukukhuluma ngobhuruza baba jama umnakwethu wakhe ngehlabathi jamani wabhuruza wabhuruzela lukaza lapheza rate wakhulu angithi wabhuruza wamakhelane ekhawelakalo wakhe imbinyana encane wathi maja wathi ngisalungisa lapha mma wabhuruza indlu akade iinlukazi bezirejwa wathatha umasolaga wambeka le walungisa wathi bodadewethu ngiyokwakha indlu encane ndasesokuphetha imithetho kuphela ngoba ndisemzinenu ngekwenza amaroom azokugada solanga mina nangibereke totilata lapha ngizazokulala lapha nasigada bereka totilata ngizokulala lapha umzakhe kuphi usekwahasi imzakhe eminye kuphi iseconstatia uyangizwa ubhuruza wakhe isikhuwa wakha uvusa ilikhaba ijarida solo ithimba sovuka and angekho umharibo singazi nokuthi umharibo kathi ngummaka lo kwathi kungummaka lo phela izinto ubaba bekazenza kwakho nomntazana loya umakandumiso bekathi nakakhambile ayolala kwakho uyazikinga mina ngiyanazivele nandikhuluma nokho yabona sengixotsha ugogo ngiyanazi mara-ke khe ngitsho so ngifuna ukuthi siyilungise mina bengifuna ukunibalela even though if into le nithi zeniphume ebukhosini solokani kahlala ebukhosini mara ngapha okay kunomfazi omkhulu umfazi omkhulu is she aware ukuthi i-estate yonke sele isecourt emasters uyazi and then are you also part of whatever enzekako so okay also this house is also part of i-estate kababa lapha kahle into edila kakhulu ngayi-estate ayikalokhu nje kakhulu kudilwa ngayi-property le umakagugu ayitshiya econstantia office impahla nokhunye lokhu akubhalela okay sidila nalokho so kakhulu ufundile nomseyilinto ngifunde konke mara i-estate yonke ile yanje the last one ukuthi you didn't respect iphuma kuloya or iphuma e-high court phela kunento ephuma kuloya because into ephuma kuloya asiyithathi into a serious consideration because that one ifuneka ebuye estelena ephuma ephethe istembu se-high court esishoko ukuthi yini le so that ngizoyifumile ngizokwenza master of the high court uyibonile namkhari bona uthi ayikho uyibonile okay khona ungaphendula i-165 ingaphasi kwepile yenu yekhotho
leya iyodwa ngekho station leya because marendo ngilora uphela nakubamba hayi ekhaya yabona ekhaya into kamari nokubamba iproperty mara ekhaya yabona ekhaya lona there is no way that ukuthi yabona laba bangena abantu bayatsho bathi thina sigena into enzika mfowethu into esifunako likhaya ikhaya lethu vele ngelethu nabantwana bethu noma sigabhubha abantwana bethu sifuna ukuthi kube ngibo ba owner ikhaya and then there is no way that ukuthi ikhaya lingabuya lithathe mfazi kamfowethu alithathe bese athanda abantwana bakhe ekhaya bese thina abantwana bethu benza nangukuthi yena uhleli la ngibabakhe mara akasakhona ukungena naye ekhaya nomsiyangena nomsasekhona ukungena la hawa ayike sinokuza mina manje